Yendoda, mina phela imali yamayikwana, imali leyikwana sezikwazi ukuthenga impuphu leyo ufuna zithenge. Ngcono ukuthenga 10 kg. Hayi andithi imali iyabalansa le. Hayi ayikwana nto bonke le phela kushoda nge 5 dollars. Hayi imali iyabalansa le. Ayikwani ndoda wena le mali ngona. Mina nde 15 rand. Yebo bafana. Amdala. Khala pizza ngihamba njani ngathi? Mdala sifuna ukuthenga impuphu lapha manje imali leyikwana. Ayikwani imali leyibalance. Zwanini bafana bami ngiyakhathazeki la. Lapha entunungu lapha siphethe upopo. Lundoda vele kakhulu ukwazizamele lapha bafana bami. Alright. Kithi manje lifika lapha bafana bami. Lifike lithina lifuna 50 kg. Mana siyengena kopopo omdala. Sebejabule phala kwebona ngoba sebethenga kopopo. Sebejabule phala kwebona ngoba sebethenga kopopo. Bona sebejabule mlomwe ngoba sebethenga kopopo. Bona sebejabule mlomwe ngoba sebethenga kopopo. Bona sebejabule besu ngoba sebethenga kopopo. Bona sebejabule besu ngoba sebethenga kopopo. Alo mavuvuzela chithi mfana msaspice. Ubuvuvuzela phela phambi kopopo kwabana phela sibe sitshintshana izalukazi mada kwabana phela abantwana abancinyane phela ngabo4. Alo jaze accounteni mfana. Ungabuthanda umadoda lebhasikili kwabana phela sesiyadile ukumadoda. Awusondele embhida mfana lamatamati siphela khona phana Michael mfana mafusini kathi uyenze njani wena? Alo chili simfana makukhulume phela ama-adwekazi madoda kapopo khona phana phela kule ntunungwe mfana mi ukuba memeze mfana thatha la. Alo sasikhuni taki madala zwani. Nazo Michael mafusini mfana wengadini. Uthi lo nyaka hayi ngithelela kuzonke umthakathi. Nazo ndaza mfana ekhawuteni. Uthi hayi yena lo gaqala kaze chawo isitoku madoda. Nazo Thando uthi hayi yavuma idiki wilitoda. Nazo Mcini Zwani lapha khuluma ngeadweke elikhulu phela madoda Umcini Zwani. Nazo big man Mr. Popo umkhwebo omkhulu khwebula. Nazo ra Zwani oya ngazizwa yimuchilisi madoda ungathi makhancaza mawuthanda. Ngingalibali phela madoda kwampana ubeke phela madoda phansi kwampana entunu ngakozizamele. Udayi yena konke lokhu okwenza abafana bebona umuntu omubi semuhle uyatholakala kuye madoda Zwani. Nazo bekuthemba. Thayipa
Petros nanzo phulula ngingalibali phela amadoda abafowethu kwambala afana nabo Big Man Mr Machaka alomzila Shayina Petrilo nanzo Shayinas uthalaze mfana ulunguze mfana ukuthi ubhuqu lonke lusasekhona yini kopopo nanzo thalaza Zwana nanzo mkharatu dayela lonyaka uyacicha Pagamisa Zwana nanzo mkheda awuzelana madala Yekhetha donsa mfana ngiyakuzwa mfana nanzo sasiya uyafakaza phela amadoda ugwenya ngemva kwezitolo ekutuna ukuthi hayi saspice lonyaka ubhuqu hopu Millet. Yesa sikuni. Akubethele intambo yakho lengaya ngikafula njani. Ebona ziyaqala ziyenzeka mfana bayehlela abantu bakwana Uyabatshela sasikuni hayi hamba ngobindlela lokho uncane liyafika kopopo kwazwana. Awubasise phela wena ngoba ngiyazi wakwenza nje nami ngafuna ukuzwe emlonyeni ukuthi uphetheni. Sekusila bonke abantu bona basila kwapopo. Sekusila bonke abantu bona basila kwapopo. Sekusila bonke abantu bona basila kwapopo. Popo basila kwapopo. Popo basila kwapopo. Sekusila bonke abantu bona basila kwapopo. Sekusila bonke abantu bona basila kwapopo. Sekusila bonke abantu bona basila kwapopo. Popo basila kwapopo. Popo basila kwapopo. Popo zamfana ucejisa manaritinyiswa Oh Sekucheba bonke abantu bona bacheba kwapopo. Sekucheba bonke abantu bona bacheba kwapopo. Sekucheba bonke abantu bona bacheba kwapopo. Popo bacheba kwapopo. Popo bacheba kwapopo. Sekucheba bonke abantu bona bacheba kwapopo.
sekucheba bonke abantu bona bacheba kopopo sekucheba bonke abantu bona bacheba kopopo gopopo bacheba kopopo gopopo bacheba kopopo bafana akelike ukunankayela kataribona ukuthi labo bantu basuthi malona izigabanyana eziningi ngikona mpa yamuzusa sikhuluma yokhuluma uthi bayajabula abantu abanye basila madoda babalimaze ngepromotion abadala gogo anzwanga ngoba sekusutho kugoyi sekuqolotsha ngoba sekusutho kufana sekuqolotsha ngoba sekusutho kugoyi ngoba sekusutho kugoyi ngoba sekusutho kufana uthathanise mfana ngizwile abanyaka bathi acijiwe amanariti sikhohliwe ngento zabo wayi uyabona mazikhala kanje sasikhuni yazi ngizwa ngijabula kakhulu ngize ngikhumbula umfowethu mase ngikhuluma ngenduna yami ugodogodo ethi yema waya mfana akuphotha umfece ngithi ke namhlanje ngiyawuphotha ngiphambi kwakho pepola zona kujabula abantu abadala izakhamizi ezinkulu ngoba sebasizile umuntu noma bephathisela izimali zabo zivela phesheya ku-South Africa bayabanceda kanye unkulunkulu babuye bathinge khonapho ngoba enza kudilivela nje
inamba zikapopo ukwenzela ukuthi uma ngingahambela bona lowo mango